Cijenjena gospodo, bivši i sadašnji policajci, poštovani gradonačelniče, poštovani ratni gradonačelniče, odnosno predsjedniče opštine Srebrenik i svi drugi gosti, predstavnici boračkih udruženja, dozvolite mi da vas srdačno pozdravim i zaželim dobrodošlicu na svečanu skupštinu kojom se obilježava jedan od, možemo slobodno reći, najznačajnijih datuma iz novije istorije Bosne i Hercegovine koji je bio od presudnog značaja za odbranu jedine nam domovine. Obzirom da su nam se neki priključili možda koji nisu bili na svečanom polaganju cvijeća, na spomen Kosturnici i na spomeniku šehidima i poginulim borcima u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 92.-95. i u krugu policijske stanice u Srebreniku, ja ću vas zamoliti još jednom da učenjem Fatihe, minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odamo počast onima koji su za odbranu domovine položili živote. Neka im je rahmet duši i vječna slava. Sada ću riječ prepustiti predsjedniku Skupštine Udruženja policajci Srebrenika 1991.-95. godina da izvanično otvori ovu svečanu sjednicu. Hvala. Hvala, Amire. Srdačno pozdravljam sve članove Udruženja policije 92-95 općine Srebrenik, porodice poginulih policajaca, boračka udruženja, i to redom Udruženje porodica šehida i poginulih boraca, ratni i vojni invalidi, Unija veterana Job Srebrenik, Udruženje demobilisanih boraca Srebrenik, Udruženje boraca i dobrovoljaca odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. godina, Udruženje boraca Nora, Udruženje dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a Srebrenik, Udruženje boraca, organizatora i pokreta otpora Srebrenik. Ako ima i od privrednika, predstavnike i privrednih organizacija. Zatim posebno pozdravljamo gradonačelnika Nihada Omerovića sa saradnicima, ratni komandante Zehrudina Mustafića, Fazlića Abdurrahmana, ako je tu, Buljubašić Mustafu, zvanog Taras. Zatim Savez udruženja, predstavnike Saveza udruženja policajaca Tuzlanskog kantona, onda Udruženje policije 92-95 sa prostora Živinica, predstavnike i sve ostale. Ako sam nekog zaboravio, oprostite mi. Za današnju svečanost mi smo već započeli polaganje vijenaca na ona 3 tamo spomen obilježja, a sad ćemo se nastaviti sa dalje po programu, a to je referat kojeg će nam podnijeti. Pozivam gospodina Muju Muratovića, predsjednika Upravnog odbora Udruženja policajci Srebrenik 1991.-95. da podnese svečani referat. Hvala. Poštovani prisutni, dragi gosti, cijenjeni saborci. Pripala mi je posebna čast, a i obaveza, da u ime Organizacionog odbora za obilježavanje 19. septembra 1991. godine, to jest 30. godišnjice mobilizacije milicije Republike Bosne i Hercegovine, još jednom nas sve podsjetim na značaj ovog datuma i da vas pozdravim. Prije toga dozvolite da vas i ja pozdravim, sve vas ovdje prisutne, pogotovo predstavnike svih boračkih udruženja, populacije itd. itd. Zahvaljujem se na odazivu posebno gradonačelniku, gradonačelniku grada Srebrenika sa saradnicima, ratnom načelniku, odnosno načelniku ratnog prijesjedništva Srebrenik, boračkih populacija, kolegama iz Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona, posebno kolegama Živinčka policija i svima vama ovdje. Prošlo je 30 godina od kada je jednoglasnom odlukom svih članova predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine od 19.9.1991. godine zbog izuzetno složene bezbjednosne situacije u Bosni i Hercegovini MUP Republike Bosne i Hercegovine naredio mobilizaciju cjelokupnog sastava tadašnje milicije. Tada nitko nije
ni slutio da će ta odluka predsjedništva zapravo predstavljati glavni izvor legitimnosti i legalnosti organizovanja odbrane na području naše domovine, jer je donesena glasovima svih članova tadašnjeg predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, što svakako 19. septembar svrstava u jedan od najvažnijih datuma moderne Bosne i Hercegovine. I ovom prigodom moramo se prisjetiti dešavanja koja su utjecala na donošenje takve odluke i na usložnjavanje bezbjednosne situacije u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i njeno donošenje. Manje više svima nama prisutnim ovdje je poznato da su 1991. godine Slovenija, Hrvatska, Makedonija nakon niza neuspjelih političkih dogovora proglasile nezavisnost, čime je počeo konačni raspad bivše SFRJ, odnosno početak ratnih dejstava i sukoba na njenom teritoriju. Bivše predsjedništvo SFRJ, zahvaljujući prije svega razumu pojedinih svojih članova, a posebno predstavnika Bosne i Hercegovine, nisu dali i izglasali legitimitet bivšoj Jugoslovenskoj narodnoj armiji da nasilno, oružano i pod svaku cijenu pokuša sačuvati bivšu državu. Tada se Jugoslovenska narodna armija potpuno otvoreno stavlja pod vrhovnu komandu Miloševića i njegovih saradnika, te počinju vojnu intervenciju u Sloveniji, koja je bila usmjerena na pljačku najkvalitetnijih vojnih potencijala i resursa tadašnje Slovenije. Znamo da je taj rat trajao 10 dana, odnosno onoliko koliko im je bilo potrebno da opljačkaju, izvuku i premjeste u već ranije planirana mjesta, a posebno na teritoriju Bosne i Hercegovine vojne potencijale, i to u onaj dio sa većinskim srpskim stanovništvom, kako bi se kasnije iskoristili u planiranoj i pripremljenoj agresiji na Bosnu i Hercegovinu. Ratna dejstva su prenijeli na prostor Republike Hrvatske i pogranične dijelove Bosne i Hercegovine. Sjetimo se samo sela Ravnog, Bosanskog Broda i cijele Posavine i drugih mjesta koja su građani Bosne i Hercegovine, a i mi, Boga mi, u Srebreniku itekako osjetili, svakodnevno slušajući kanonade plutona iz raznih oruđa, avionskih dejstava i slično po Vukovaru, širem području Slavonije. Slike razorene Hrvatske, kolone prognanih, zarobljenih, ojađenih žena, djece, staraca su se itekako urezali u glave stanovnika Bosne i Hercegovine, a i nas ovdje u Srebreniku, izazivajući strah i strepnju za vrijeme koje nam dolazi. Ukupnu političko-sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini usložnjava povlačenje bivše JNA iz kasarni u Sloveniji i Hrvatskoj i njihovo, pod navodnike, preseljenje u Bosnu i Hercegovinu. Kasnije će se pokazati da je preseljenje zapravo bilo otvoreno za uzimanje pozicija za buduća borbena dejstva koja će uslijediti na teritoriji Bosne i Hercegovine. Ratna psihoza se osjećala u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa i na području naše općine. Dodatni strah su ulijevale pogibije jednog broja mladih vojnika sa područja općine Srebrenik, koji su bili na odsluženju vojnog roka u bivšoj JNA na raznim ratištima Hrvatske, a koji su sahranjivani bez ikakvih informacija o njihovoj pogibiji, kao i bez ikakvih prava članova njihovih obitelji. Sva ta dešavanja su dala povoda građanima općine Srebrnik da se odlučno organizuju i spriječe bivšu Jugoslovensku narodnu armiju u odnošenju evidencija vojnih obveznika. Posebno u sprečavanju odnošenja vojnih evidencija značajna je bila uloga tadašnje policije i stanice javne bezbjednosti Srebrnik. Dok je jedan broj muslimanskog i katoličkog stanovništva tražio načina kako da izbjegnu mobilizaciju i učešće u ratu u Hrvatskoj, služenje vojnog roka u bivšoj JNA, te izvlače svoju djecu sa odsluženja u takvoj JNA, dotle se jedan broj stanovnika srpske nacionalnosti iz naše opštine uključuju dobrovoljačke jedinice i odlaze na ratišta diljem Hrvatske od Knina do Pakraca i Vukovara. Dolaskom, odnosno povratkom sa ratišta i u pauzama borbi u uniformama dobrovoljačkih jedinica sa naoružanjem i ratnom ikonografijom, te ratnim pričama dodatno ulijevaju strah među sugrađanima. Tadašnja JNA se u potpunosti stavila na raspolaganje Miloševićevoj politici, a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa SDS-om ilegalno naoružava srpsko stanovništvo, što čine i na području općine Srebrenik. Pojedinci, postreknuti od vodstva SDS-a,
na području Srebrenik vrše nasilno zauzimanje zemljišta u vlasništvu D.D. Majevica, voćnog rasadnika i fazanerije pod izgovorom da im je to zemljište ranije nepravedno oduzeto, a sve sa ciljem izazivanja sukoba. U oktobru 1991. godine vojna bezbjednost na području općine Srebrenik u rejonu Previla pokušava inscenirati ubacivanje naoružane grupe pripadnika takozvanog Zbora narodne garde iz Hrvatske, te na taj način pokušavaju unijeti dodatnu ratnu psihozu, a i prenijeti ratna dejstva u Bosnu i Hercegovinu, u čemu su bili spriječeni od pripadnika policije stanice javne bezbjednosti Srebrenik. Krajem novembra 1991. godine vojnim eksplozivom je srušen željeznički most u Špionici na pruzi Brčko-Banovići, a istragu koja je vodila tadašnja Savezna služba državne bezbjednosti nikada nije okončana. Svim tadašnjim sigurnosnim izazovima, a s ciljem zaštite ustavnog poretka, života, lične imovinske sigurnosti građana, očuvanja javnog reda i mira kao i drugih poslova iz svoje nadležnosti, stanica javne bezbjednosti Srebrenik je odgovorila stavljajući na raspolaganje cjelokupni svoj policijski sastav, tada organiziran u 3 policijske stanice. Osim uobičajenih redovnih policijskih poslova, organizovano je danonoćno čuvanje mostova, tunela, nadvožnjaka, podvožnjaka i svih drugih važnih komunikacija i putnih pravaca. Jedan broj policajaca stanice javne bezbjednosti Srebrenik je angažovan na očuvanju reda i mira te održavanju linije razdvajanja na granici između Republike Bosne i Hercegovine i Hrvatske u zaleđu Neuma. Daljnje usložnjavanje ukupne situacije u Bosni i Hercegovini uzrokovano izbijanjem ratnih sukoba u Bosni i Hercegovini, u Ravnom, Istočnoj Hercegovini, Bosanskom Brodu, Brčkom, Bijeljini, Zvorniku, Foči, Višegradu, prisilio nas je da proširimo ratnu sistematizaciju stanice javne bezbjednosti sa 3 na 7 policijskih stanica, koje je općinsko vijeće usvojilo svojom odlukom na zasjedanju početkom aprila 1992. godine. Stanica javne bezbjednosti Srebrenik formira policijske stanice u Srebreniku, Špionici, Sladnoj, Rapatnici, Dubokom potoku, Tinji i Podarašju, te posebno izdvaja manevarsku jedinicu policije koja je svojim jedinstvom i svojim angažovanjem ulijevala dodatno povjerenje među stanovništvo Srebrenika. Vrši se mobilizacija ratnog štaba teritorijalne odbrane Srebrenik, formiran je općinski krizni štab i ratno predsjedništvo, kao i krizni štabovi u svim mjesnim područjima. Uz formiranje policijskih stanica pridružili su se i organizovali lovci, a formirana je i dobrovoljačka jedinica od patriota koji su sami nabavili opremu i naoružanje, stavili se pod komandu općinskog štaba teritorijalne odbrane. Stanica javne bezbjednosti svoje zadatke obavljala je prije svega kroz kontrolu kretanja na cijelom području općine Srebrenik uspostavom kontrolnih punktova na svim saobraćajnicama kojima je teritorija općine Srebrenik povezana sa drugim općinama. Tadašnje naoružanje i oprema su bili veoma loši i nedovoljni. Trenutno angažovani policajci su bili naoružani, nerijetko vlastitim privatnim naoružanjem, pištoljima ili lovačkim puškama. Jedinu pravu materijalnu finansijsku pomoć stanica javne bezbjednosti imala u općini Srebrenik i tadašnjim društvenim i privatnim preduzećima koji zaslužuju da se i sada pomenu i da im se zahvali. Policajci stanice javne bezbjednosti Srebrenik su dali značajan i nemjerljiv doprinos u organizovanju odbrane i oslobađanju opštine Srebrenik, tadašnjeg Tuzlanskog okruga i cijele Bosne i Hercegovine kroz učešće u radu ratnog predsjedništva općine, izvršavanju njegovih zaključaka i naredbi, učešća u pregovorima o očuvanju mira na području općine Srebrenik i šire, uspostavi kontrole na cijelom teritoriju općine i susjednih općina, pregovorima o predaji naoružanja i razoružavanju ilegalno naoružanog stanovništva Jasenice i Špionice, dovoženju naoružanja i opreme opštinskog štaba teritorijalne odbrane Srebrenik iz Tuzle, učešća u borbenim dejstvima kako na području općine Srebrenik, tako i na drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, prije svega na cijelom području Tuzlanskog kantona, potom na Sarajevskom ratištu, Gradačačkom, Brčanskom, Čeličkom i svim drugim gdje je bilo potrebno. Gdje god su bili angažovani naši policajci, vraćali su se nakon uspješno obavljenih zadataka uz pohvale jedinica i komandi kojima su bili pretpočinjeni zbog svoje discipline, poštovanja pravila ratovanja, hrabrog i viteškog ponašanja na ratištima. Izuzetno smo ponosni što na području općine Srebrenik nije bilo zločina nad civilnom stanovništvom, vjerskim objektima, posebno imajući u vidu činjenicu da su građani Jasenice i Špionice predali svoje naoružanje. Istina, zločini su počinjeni ubojstvima,
medicinskih radnika Doma zdravlja Srebrenik, čime su počela ratna dejstva na području općine Srebrenik, zločini neselektivnog bombardovanja iz aviona samog centra grada Srebrenik od strane Jugoslovenske narodne armije, te bombardovanje centra grada sa neprijateljskih položaja februara 1993. godine, od čega je smrtno stradalo 12, a ranjeno više naših sugrađana i prognanika koji su bili smješteni u Srebreniku. Nažalost, za pomenute zločine još uvijek nitko nije presuđen. U temelje Bosne i Hercegovine 6 naših kolega policajaca stanice javne bezbjednosti Srebrenik su položili svoje mlade živote. Njihova žrtva je nemjerljiva i kroz rad ovog udruženja ćemo nastojati pomoći njihovim obiteljima i sačuvati uspomenu na njih i njihovo djelo. Također, oko 40 policajaca su teže i lakše ranjeni. Manevarska jedinica policije stanice javne bezbjednosti je za ukupan doprinos odbrani Bosne i Hercegovine odlikovana najvišim ratnim priznanjem, ratnom zastavom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine, a nekoliko pripadnika policije su dobitnici najviših ratnih priznanja: zlatna policijska značka, srebrna policijska zvijezda, pištolj sa posvetom, kao i raznih plaketa drugih priznanja Ministarstva unutrašnjih poslova, općine Srebrenik, a i drugih općina i kantona za doprinos u odbrani od agresije. Zbog svega navedenog možemo s pravom reći da smo svoju domovinu, dragu nam jedinu Bosnu i Hercegovinu, branili hrabro, služili njoj i njenim građanima časno. Čast je i danas naš štit. Danas, kada obilježavamo 30. godišnjicu od mobilizacije, izražavamo iskrene želje i nade da se više nikada, nigdje i nikome ne dogodi rat i sve što se nama dogodilo u periodu 1992. 1995. godine. Zahvaljujem vam se za pažnju i prisustvo. Živjela jedina nam Bosna i Hercegovina. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče. Sljedeća tačka, obraćanje gostiju. Kao što smo mogli čuti u svečanom referatu u povodu 30. godišnjice od mobilizacije rezervnog sastava milicije tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, da je ostvarena izuzetno dobra saradnja u tim odsudnim i teškim trenucima između policijske stanice i općine Srebrenik. O tome svakako nešto više može reći i ratni načelnik općine Srebrenik, Mehmet Berektarević. Dragi prijatelji, gradonačelniče, predstavnici i udruženja kantonalnih, općinskih, komandanti, predstavnici boračkih organizacija i porodica šehida, članovi porodica poginulih policajaca, ja uistinu sve vas skupa selamim i pozdravljam. Ne znam šta vama pričat, mogu samo vam da kažem da ove zastave čuvajte kao svoju svetinju, jer ste svojim čojstvom, ljudskošću, moralom, hrabrošću zaslužili neokaljane, ostavili za buduća pokoljenja i dobro ih čuvajte i s ponosom predstavljajte ih i pokazujte. Nije lako u tom periodu biti čovjek. Sve drugo je bilo vrednovano. Nagrađivani su i oni koji su nevine civile, djecu, žene ubijali i silovali. To je bilo tada aktuelno, to je bilo ponos. Vi ste ti koji ste sačuvali prije svega taj početak, ja uvijek kažem, početak je najteži. Najteže je bilo u početku kad smo bili svi na raskršću, u nedoumici, da li Jugoslovenska armija u istinu u koju smo se zaklinjali misli nešto ovom narodu loše. Teško je donijeti bilo tada prosudbu. Teško je se bilo odlučiti. Tada je trebalo pokazati ko je ostao uz narod, ko je ostao patriota, ko je odlučan da sačuva ljudske vrijednosti, da bez obzira na naciju i vjeru sačuva dostojanstvo prije svega svoje, pa i drugih naroda koji živi ovdje.
Ja vam uistinu čestitam na tome. Predsjedništvo općine u to vrijeme donosilo je i vodilo ispravnu politiku i preuzelo na sebe odgovornost da općina Srebrenik pokaže kako treba da i u ratu funkcioniše, kako bi u miru sa ponosom svi njeni građani hodali ovim balkanskim prostorima. U tome smo uspjeli. Svaki od vas ponaosob je institucija ljudska i moralna, jer ste doprinijeli toj vrijednosti koja je danas sa nevjericom neki pominju. Je li moguće da u Srebreniku u toku rata su normalno živjeli Srbi? Jer smo se obavezali da ćemo im sačuvati njihove imetke i njihovu imovinu, njihove živote. Je li moguće da su porodice srpske pojedine imale i vojno naoružanje legalno, ukoliko ne bi mogli da se svi skupa branimo mi sami? Je li moguće da istim tom narodu koji je legalno nama i odlučio da s nama živi i predao naoružanje, da nikome nije oduzeto legalno njihovo lično naoružanje? Pa ste to, jel da ja to pričam, to bi trebalo da bude normalno. U tom vremenu se gubila glava onih zagovarača od pojedinih ekstremista koji su ovo zagovarali. Tada je se gubio život. Mi smo istrajali u tome, zahvaljujući prije svega, eto vama, vidite, vas je bilo elde šaka, što bi ono rekli narodski, šaka jada. 100-tinjak tugih cijevi, čini mi se, jel tako? Vi ste bila uzdanica ovog naroda, ove sirotinje koja je bila razoružana u svakom pogledu. Početkom 90. godina, kad sam dolazio tamo u općinu, bio jedan automat vojni u kasi predsjednika opštine. Kroz mjesec dana došli su i po njega. Penzionisali sve naše najodanije, najiskusnije policajce koji su vodili ratne policije, one policije po mjesnim područjima. Penzionisali naše oficire koji su vodili tada štabove. Šta su htjeli da urade? Da obezglave ovo sve. Znajte da sam imao problema vraćajući. Pazite, mi smo živjeli u jednom sistemu komunizma, jel da? Odmah od 5. godine, 6. vežeš maramu pionirsku i zaklinješ se sistemu. I sada odjedanput budeš za 24 sata razočaran u taj sistem. Vi ste imali snage da to prepoznate i da se stavite u funkciji naroda. Zato i za mnoge druge stvari što ste Srebrenik učinili u ratu najbezbednosnijom općinom, gdje su ljudi dolazili i da se snabdiju, i da se nahrane, i da logistički pokriju svoje jedinice i da se odmore od svega ovoga. Srebrenik je bio časna općina, častan prostor, zahvaljujući prije svega vama, a normalno, danas je dan mobilizacije policije, jedan datum istorijski, to je predsjednik udruženja rekao. Naši borci koji su bili na ratištima širom kantona i države su časno ratovali i nisu normalno bili tu. Nisu mogli da jednostavno da ih obavežem da štite i oni ovo o čemu ja govorim. Znači, bili ste uzdanica. Ja svima vama još jednom čestitam.
čestitam prije svega današnji dan. Zahvaljujem organizatorima na današnjem finom okupljanju. Ja moram da zahvalim i gradonačelniku Nihadu Meroviću, jer sam neki dan, evo kanim se, ne daj Bože a nikad ne znaš dokle će fizički ko trajati, da ove stvari se napišu. Načelniče, hvala ti na podršci. Mi ćemo ovih dana s njim dogovoriti operativno kako da se ovo sve zabilježi. Ako ne možemo i ako je problem dovesti ovdje djecu, moramo djeci približiti pisani trag šta je se dešavalo 1991. 1995. na ovim prostorima. Radi vas, koliko ste vi od sistema, koliko je država moćna, koliko je da vam to sve vrednuje. Znate najbolje, ali budite ponosni na ono što jeste, na ono što ste učinili, a hoćemo to samo da se to prenosi s generacije na generaciju. Srebrenik je rijetka, pozitivna šansa, u stvari pokazali jednostavno Srebrenik je prostor koji jednostavno treba da se pomene, treba da se vrednuje i treba da se pokažu kako je to u Srebreniku izgledalo 1991. 1995. godine. Hvala vam još jednom, možda sam malo duži bio, ali pred vama stojati ovdje i pričati priču, svi ste vi ponaosob jedna posebna priča i hvala vam, ali treba sada okupiti. I čuvajte ove zastave. Hvala, načelniče. Zahvaljujemo se ratnom načelniku općine Srebrenik, gospodinu Bajrektareviću, koji je evo napravio jedan svojevrstan uvod za našeg sljedećeg gosta koji će se obratiti. Gradonačelnik Srebrenika, Nihado Merović. Poštovani predsjedniče Udruženja policajci 1991. 1995. Srebrenik, predsjedniče Upravnog odbora, uvaženi ministre unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona, uvaženi ratni načelniče, poštovani pripadnici milicije, potom policije, MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, poštovani policajci Ministarstva unutarnjih poslova, poštovani pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, poštovani predstavnici boračkih udruženja, dragi gosti, meni je uistinu čast biti danas na ovom mjestu obilježavajući ovako jedan veliki datum koji je bitan ne samo za grad Srebrenik, nego za svaki pedalj Bosne i Hercegovine. Veoma su lijepo moji prethodnici, prije svega predsjednik Upravnog odbora, a potom ratni načelnik gospodin Bajrektarević, opisali ratna dešavanja i čitav put koji je obilježio ove prostore u smislu organizovanja kako vojnog, tako i civilnog. I uistinu je dokazano da je Srebrenik, njegova teritorija, da su njegovi građani jedan od najsvjetlijih primjera kako i na koji način, prije svega jednom hrabrom, mudrom, odlučnom politikom i stajanja na bedem odbrane ovih prostora, kako se mogao sačuvati mir unutar naše zajednice i kako su se sačuvale granice naših prostora. Trebalo je imati veliku odlučnost i veliku hrabrost. A ono što posebno karakteriše taj period jeste dostojanstvena i neukaljana borba i djelovanje svakog pripadnika naših oružanih formacija. A moramo biti svjesni i ne zaboraviti činjenicu da tokom perioda 1991. i 1995. jedine dvije legitimne vojne formacije koje su djelovale na ovim prostorima su bile Ministarstvo unutarnjih poslova i Armija Republike Bosne i Hercegovine.
Zašto ovo kažem? Ovo ću reći kao uvod svojoj sljedećoj konstataciji koju ističem više kao čovjek, više kao građanin ovog grada, a manje u ulozi gradonačelnika. Kada obilježavamo ove datume, moramo posebno biti svjesni vremenskog konteksta u kojem obilježavamo ovako velike datume. Kada promatramo današnje vrijeme i možda najsvježiji događaj koji se dobrim dijelom reflektira na ulogu, značaj i djelovanje Ministarstva unutarnjih poslova, jeste hapšenje pripadnika MUP-a Republike Bosne i Hercegovine gospodina Edina Vranja. Ono što je poražavajuće za naše društvo, za naše državne institucije, u najblažem smislu rečeno, indolentnost, nezainteresovanost i nesposobnost da se država, odnosno njene odgovorne institucije, stave u odbranu i zaštitu najhrabrijih i najvrednijih boraca, oni koji su ne 92. već 91. godine stali u njenu odbranu. Dokle više da se trpi, opet kažem najblaže rečeno, takva nesposobnost? S jedne strane imamo tolike žrtve, imamo dostojanstvenu borbu. Sa druge strane nalazimo se u situaciji da sutra bilo ko od vas bude u ulozi Edina Vranja. Ja danas postavljam svima nama pitanje, čitavoj javnosti pitanje, a posebno pitanje onima koji su nadležni, državnim institucijama, dokad će više pripadnike legitimnih oružanih formacija koji su djelovali u periodu 1991. i 1995. godina izlagati nesigurnosti i osudi agresorskih sistema i agresorskih režima. Jer danas se nalazimo u situaciju da oni koji su ovdje ubijali, palili i klali, ponovo hoće da procesuiraju dostojanstvene i legitimne pripadnike oružanih formacija Republike Bosne i Hercegovine. Stoga ja ću uputiti jedan apel da sa ove današnje svečane skupštine, da se uputi apel državnim institucijama, da konačno probude se iz svog neprekidnog sna kad je u pitanju zaštita i tekovina i uloge i nosioca odbrane Bosne i Hercegovine. Da jednom poduzmu konkretne mjere, ne samo deklarativne izjave, da se od danas svaki pripadnik i MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i armije Republike Bosne i Hercegovine koji je časno učestvovao u borbi ove države osjeća sigurno i bezbjedno. Mislim da država nije dala dovoljno u smislu zahvale za sve tekovine i sve one zasluge koje je dao svaki pripadnik i Ministarstva unutarnjih poslova i armije Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, mi kao lokalna zajednica imamo također svoju ulogu i svoj značaj. Ne možemo se lišiti odgovornosti kad je u pitanju ova oblast. Moramo znati da je Ministarstvo unutarnjih poslova, da je policijska uprava koja radi i djeluje na našem području, da nije u našoj nadležnosti, ali je ona naša. S tim u vezi, evo, mi ćemo učiniti ne deklarativne, nego konkretne korake da u toku ove godine obezbijedimo finansijska sredstva do kraja mjeseca septembra kako bi poboljšali materijalno-tehničku opremljenost policijske uprave u Srebreniku, kako bi poboljšali status svakog policijskog službenika i na taj način obezbijedili efikasniji rad. I također
ono o čemu je govorio ratni načelnik, ja se zahvaljujem njemu na inicijativi da sve ono što je učinjeno, a čime trebamo biti svi ponosni, da nađe svoj vječni trag u jednoj zbirci, u nizu vječno zabilježenih fotografija, da ostavimo generacijama koje dolaze, koje su sada i koje dolaze posle nas, jedno sjećanje koje je vrijedno poštovanja i vrijedno divljenja. Ja svima nama čestitam današnji dan. Hvala vam što ste ovdje živjeli. Zahvaljujemo se gradonačelniku Srebrenika Nihadu Omeroviću, a cijenjeni gosti, sada ćemo preći i na ono što je u smislu zahvalnica za sve one koji su dali svoj doprinos u radu udruženja. Prije nego što prozovemo one koji će biti pohvaljeni i nagrađeni, imali neko od prisutnih želju da se obrati? Evo, izvolite. Kolega Ramiz Mustafić je generalni sekretar Unije policijskih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine, generalni sekretar Saveza udruženja policije Tuzlanskog kantona i predsjednik udruženja policije Živinička policija. Ja vas sve lijepo pozdravljam, drage prijatelji, kolege, dragi saborci, da vam čestitam ovaj 19. septembar, jedan od značajnih datuma za policijske strukture kao i za našu državu. Evo, ja ću vam malo reći nešto iz iskustva svog koji sam ja doživio 19. septembra 1991. godine. Znači, 1991. godine, kao što su naši prethodnici istakli, bačena je šahovska tabla na prostor Bosne i Hercegovine. Što znači šahovska tabla? Morali smo ga šaha, povlači poteze. 19. septembar je bio jedan poteza koji smo mi povlačili i tom depešom koja je izvršena mobilizacija policije nije sve bilo riješeno. Ja ću vam reći iz iskustva kad su u pitanju Živinice, vjerovatno to bilo i u Srebreniku, ovdje i u drugim općinama. Mi smo u Živinicama imali 60% kad se izvršila mobilizacija pripadnika srpske nacionalnosti. Od to 60% bilo je 90% u komandnom kadru. Znači, šahovska tabla opet se potezi se morali povlačiti da bi dobili ovo što smo željeli da istaknemo ovdje. Ja vas molim, šahovska tabla još nije zatvorena. Partija šaha još nije završena. Imamo situaciju ponovo, hvala Bogu kad smo uspjeli, ja dolazim iz Živinica gdje smo tu potez povukli zajedno tadašnja stanica javne bezbjednosti Živinice i gradska uprava Živinice. To smo ponovo jučer odradili zajedno. Jučer smo u Živinicama napravili jednu manifestaciju i molim vas da se udruženim snagama i dalje nastavimo boriti zajedno, da ne gledamo svi smo mi boračka populacija, i onaj koji je trpio granatu i on je trpio, imao probleme kao i onaj što je bio na liniju. Da se ne gledamo kroz gdje je ko bio. Znači, molim vas ponovo, šahovsko polje je još uvijek otvoreno, da otvorimo oči. Ja sam jučer, kad smo imali manifestaciju, zahtijevao da izađu učenici iz srednjih škola i osnovnih škola u gradu Živinice da se pridruže manifestaciji. Prije toga sam uputio dopis da se pročita ovo što je slično, nešto što je gospodin Mujo Muratović ovdje iznio, da se tako i pročita, da nastavnici pročitaju učenicima, da im upoznaju šta se događa i da im onda izvedu na ulice da doživite ovu manifestaciju. Molim vas da i tako nastavimo u buduće, osim monografija koje ćemo mi napraviti i uraditi, ako Bog da mi na tom polju radimo, ali da našu omladinu pripremamo. Imamo kolega u policiji koji rade, kad razgovaramo, kaže, i čak oni koji su zasnovali radni odnos 19. septembra i kažu šta vi to obilježavate. Molim vas se ozbiljimo, još uvijek znači nam to polje ostaje otvoreno, da ako Bog da naše generacije naredne to polje zatvore, da je mi u tome pomognemo. Živjela naša Republika Bosna i Hercegovina. Zahvaljujemo našem gostu iz Živinica i naravno evo još jedna poruka da na mladima treba raditi kako bi znali što se to u periodu 91. 95. dešavalo.
A sada prelazimo na ono što je za kraj ovog današnjeg ovdje okupljanja i obilježavanja, podjela plaketa zaslužnim pojedincima i savezu koji su dali doprinos u razvoju ovog udruženja. Za zasluge i doprinos u razvoju udruženja te afirmaciju ugleda udruženja, za istaknuti rad i pomoć u radu udruženja i za dugogodišnji uspješan rad i članstvo u udruženju. Plakete se dodjeljuju. Ja ću čitati imena nagrađenih i molim da pristupe ovdje kako bi im gospodin Muratović zvanično uručio. Dakle, Mirsad Aljić. Plaketa se uručuje i Hazimu Kešetoviću. Neka se za plaketu pripremi i Mirsad Zukić. Pozivamo i Nijaza Mahmutovića. Mirsad Suljić. Također, plaketa se dodjeljuje i Juri Tunjiću. Pozivamo i Mevludina Kešetovića da pristupi dodjeli plakete. Svim nagrađenima naravno upućujemo čestitke uz želju da ih prije svega zdravlje i dug život prati. A sada, za doprinos u radu i afirmaciju Velika povelja dodjeljuje se Savezu udruženja policajaca Tuzlanskog kantona. Pozivam predstavnika da primi povelju. Još jednom upućujemo čestitke nagrađenima. Time bi, cijenjeni gosti, dragi policajci, iscrpili ovaj današnji dnevni red. Ono što meni ostaje jeste da u ime organizatora uputim poziv za svečani ručak i druženje na Planinarskom domu Lipici nakon završetka ove svečane sjednice. Još jednom hvala vam i čestitke za ovaj vaš datum. Živi i zdravi bili.